Iz sunčanog Trebinja u nastavku emisije idemo u snježno Nevesinje. A naš domaćin u rubrici Moj grad je Jovan Bratić, strip crtač, ilustrator i pisac. Sa Jovanom Bratićem u zimskom ambijentu u Nevesinju. Ovo je prirodno stanje Nevesinja za ovo doba godine, je li tako? Pa tako je, navikli smo mi na ovakve uslove u januaru, decembru, februaru, nebitno. I ovdje smo ispred osnovne škole Risto Proroković. Tako je. Ovo je objekat i simbol, zdanje za koje sam posebno emotivno vezan, jer sam davne 1981. kao 7-godišnji dječak stajao ovdje u dvovrsnoj koloni, držeći se za ruke sa svojim drugarima, dok nas je učiteljica prozivala i govorila ko je u kom razredu. Znači, davno je to bilo, ali žive se još uvijek uspomene. Osnovna škola Risto Proroković nosi ime? Nosi ime po hroničaru, književniku, prosvjetitelju, znači čovjek koji je dosta zadužio Nevesinje što se tiče bilježenja nekih događaja, prvenstveno vezanih za Nevesinjsku pušku i događaja posle toga. A radio je dosta u prosvjetnom radu. Što se tiče njihove porodične kuće, prva građanska škola 1876. je osnovana upravo u njihovoj porodičnoj kući, Proroković. Sportska dvorana Nevesinjka napravljena, sagrađena 1978. godine, jer se rodila potreba i ukazala velika potreba za omladinu da imaju neki svoj centar gdje mogu da treniraju, da izvode časove fizičke kulture i sl. Pa nije postojao prostor za unutrašnji prostor za sportske aktivnosti adekvatan. 80. godina rađeni su veliki koncerti muzičkih zvijezda u ovome ambijentu. Znači nije to bilo kao danas kroz diskoteke ili noćne klubove da dolaze pjevači, nego je bio baš najavljen koncert, dolaze velike zvijezde, tako da su ovdje gostovali Bijelo dugme, Lepa Brena, Riblja čorba, Crvena jabuka Valentino, Boris Novković i ostala plejada. To su ona lijepa vremena koje pamtite iz mladosti, je li tako? A danas kojim povodom dođete ovdje u salu? A danas sam možda najradovniji ovdje, pošto mi djeca treniraju i igraju. Moja mlađa ćerka sa velikim uspjehom igra odbojku i za lokalni klub naš Veleš, kapiten je ekipe, tako da sam redovan što se tiče posjeta i dan danas ovdje. Sada kao navijač? Naravno, kao navijač, ja. Ulica Nevesinjskih ustanika, pješačka ulica u srcu grada. Tako je. Svi putevi vode ovdje, ali tako? Jeste, ovo je osnovna pješačka zona u samom centru naše lokalne zajednice grada Nevesinja. Ulica Nevesinjskih ustanika. Nažalost, sada ne možemo da vidimo svu ljepotu te ulice, ali u ljetnom i proljetnom periodu ovdje je stvarno pravo uživanje, prošetati, popiti kafu u nekom od bašti lokalnih kafića. A inače, u prošlim vremenima ovdje je bio centar svih zanatlijskih radnji i ugostiteljskih objekata i ono samo srce grada. Zaštitni znak. Da, to je prepoznatljivo simbol na razglednicama Nevesinja u svim vremenima i starog i novog Nevesinja. Inače, iz 17. vijeka je kula, mislim da je 1600 i neke 1630. godine pretpostavlja se da je sagrađena. Ne zna se tačan datum izgradnje, odnosno godina, ali po putopisima turskog putopisca Evlije Čelebije tako se podrazumijeva da je negdje sredinom 17. vijeka njena izgradnja. Nalazimo se pred hramom Presvete Trojice u Drenoviku, Kifino selo. Jedna od najstarijih crkava na ovom području. Pretpostavlja se i po nekim zapisima da je u doba Nemanjića ovdje bio neki veći hram, mnogo veći hram od ovoga, a ova crkva je sagrađena 1819. čini mi se, da je osveštana i mada tada Turci nisu dozvolili da se izgradi zvonik. To je tek 1851. godine Omer Paša Lataz dozvolio lokalnom stanovništvu da sagradi zvonik i da može da se čuju zvona širom Nevesinjskog polja odavde. Ovo je značajno istorijsko mjesto za ovaj kraj. Jeste, kako nije. Bilo je glavno okupljalište omladine i ljudi sa ovoga područja srpskog pravoslavnog življa
Znači ovdje su pravljeni najveći sabori u to vrijeme i uglavnom važne odluke se donosile što se tiče lokalnih knezova i prvaka narodnih. Pred neke važne odluke svi bi se sastajali ovdje kod hrama Svete Trojice. I vi ste jednu važnu odluku ovdje donijeli. Jeste. 2000. godine ovdje smo ja i moja supruga vjenčani, ovdje u ovome hramu. Sticajem okolnosti jer trebali smo taj dan da se vjenčamo u Nevesinju, ali pošto je bilo zauzeto i bilo je mnogo vjenčanja taj dan baš i sticajem okolnosti ovdje smo. I sa današnjeg aspekta veoma mi je drago baš što smo ovdje u jednom od najstarijih hramova u Hercegovini vjenčani. Hvala za ovu zanimljivu priču, mnogo zanimljivih podataka i ovu ugodnu šetnju po neugodnom vremenu. Hvala i vama i Srpskoj televiziji i radio televiziji Republike Srpske. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da vam pružim gostoprimstvo i neke informacije koje su možda bitne i za mene i za gledalce vaše televizije. Hvala još jednom. Hvala.